أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق Allahul azim. Zalimlardan başka ahli kitapları menen жақсы жол менен талашып, тартышып сүйлөшкөн. Жана айткан бизге түшкөн, силерге түшкөн нерселердин баарына иман келтиребиз. Биздин жана силердин Кудайыңар жалгыз Аллах. Биз ага моюн сунабыз. Ушул сыяктуу эле сага дагы биз китеп түшүргөнбүз. Kitap eğileri ağa iman keltirişet. Onların içinden dağı kebirleri iman keltirişet. Birok bizim hayatta kafirler gana çetke kakışat. Sen buğa çeyin kitap okugandı bilbeyt eleň, oň kolu menen жазганды bilbeyt eleň. Anda batıl cemaat senden şeklenişmek. Belki bu açık ayat, ilimdүү adamların jürögündögi açık ayatlar. Ana bir gana zalimler gana inkar kılışat. Alar aytışat, emnege bul ayat Rabbinin tarafından buga bir belgiler kelbeyt. Aytkın belgiler, mucizeler Allah'ın astında, Allah'ın ihtiyarında. Men bolgonu açık korkutuucu paygambarmın. Emne alarga жетишпейби? Biz ağa kitepti düşürdük, Kur'an'dı. Allah'ını tilavat kılat. Elbette Kur'an bir rahmat jana zikir iman keltirgen qowm üçün.
Aytkın Allah jeterlik menен силердин ортоңордо күбөлүк болушулукка Allah jeterlik. Al asman, жердеги бар нерсени билет. Ал эми батылга иман келтирип, Алланы четке каккандар, мына ушулар зыянга учурагандар. Жана сенден алар азап тез келбейби деп азапты талап кылышат. Эгерде Алланын астында бир белгиленген мөөнөт болбогондо, аларга азап келмек. Албетте аларга азап келет кокусунан, бирок алар сезишпейт. Жана сенден азапты тез келишин талап кылышат. Албетте жаханнам кафирларды ороп алуучу. Алла азап аларды ороп алат, алардын үстүнөн, буттарынын астынан. Жана аларга айтылат: эми кылган амалыңардын кечирке күнүн таткыла, жазасын таткыла. Бул 45-46 аяттан тартып 55 аятка чейинки аяттар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Жана сага берилген китепти тилават кылгын, намазды тургузгун. Албетте намаз уят жаман нерселерден сактайт, тият. Аллахтын зикири өтө улук. Аллах Таала кылган нерселердин баарыны билип туручу. Ушул аят калып кеткен экен. 45 аяттан тартып 55 аятка чейинки аяттар. Буга чейинки аяттарда Аллах Субхана ва Таала сабактарда айттык, өткөн коомдорду иман келтирбестен акыры жок болгонун, талкаланып жок болгонун Аллах Таала баяндаган. Бүт бардыгына Аллах Субхана ва Таала бир эле аятта айтып койгон: "Ва куллан ахазна би замби, fa minhum man arsalna alayhi hasiba, wa minhum man akhadhathu as-sayha, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, walakin kanu anfusahum yazlimun." Мына ушул аятта бүт бардык коомдордун жазасын айткан. Алар Кудайга баш ийгенден кийин Аллах Субхана ва Таала аларды жок кылып таркаладык дейт. Эми бүгүнкү аятыбыз утлу ма ухия илейке минал китаб. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон хитап. Бул жерден эми бактылуу болуу жолун айтып атат. Булар пайгамбарга ишенбей бактысыз болду. Туура эмес жолун тандап алып акыры кор болду. Бул дүйнөдө да кор болду, ахиретте да кор болду. Эми бактылуу болуштун жолу кандай? Кайсыл адам бактылуу болот? Канткенде бактылуу болот десе, Аллах Субхана ва Таала ушул аяттан эми бактылуу адамдардын, жакшы адамдардын сыпаттарын айтып атат. Бактылуулукка жетиштиктин эң негизги нерсеси балдар Кур'ан-ы Карим, анан намаз. Эң негизги нерсе Кур'ан-ы Карим, анан намаз. Ошон үчүн Аллах Субхана ва Таала утлу ма ухия илейке минал китаб. Сага берилген китепти аларга тилават кылып окуп бергин деди. Сага берилген китепти аларга тилават кылып окуп бергин. Андан кийин ва акимис салах, жана намазды тургузгун. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Деп Аллах Субхана ва Таала намаздын пайдасын айтты. Демек, бактылуу болуш үчүн эң биринчи нерсе иман келтиргенден кийин эң чоң ибадат бул Кур'ан-ы Карим. Кур'ан-ы Каримди окуу чоң ибадат. Кур'анды окуп жүрөсүңөр, бир эле сөз окусаң, ага 10 сооп берилет. Бир эле тамгага 10 сооп берилет. Алиф лам мим бир сөз эмес, 3 харф. Алифун харфун, ламун харфун, мимун харфун. Алиф лам дегенде эле сага 30 сооп берилет. Башка дүйнөдө бир да китепке андай сооп берилбейт. Бир китепти алып алып, баштан аяк окуп чыксаң, бир сооп берилбейт сага. Бир гана Аллахтын китеби Алиф лам мим деп койгонго эле 30 сооп берилет. Бул сооп деген эмне болот? Аны Аллах Таала өзү билет. Бул дүйнөдө биз аны түшүнө албайбыз. Аллах Субхана ва Таала аны өзү берет неаматы менен. Демек, бактылуу болуштун эң биринчи жолу бул Кур'ан-ы Карим. Кур'ан окуган адам, Кур'ан менен жашаган адам, Кур'ан жаттаган адам, Кур'анга амал кылган адам, мына ушул бактылуу инсандар. Ошон үчүн Аллах Субхана ва Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга утлу ма ухия илейке минал китаб. Сага жиберилген китепти аларга тилават кылып окуп бергин деди. Тилават кылып окуп бер, үргөт, өзүң аркылуу үммөткө жеткиз деген сөз. Хитап пайгамбарыбызга болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аркылуу бардык үммөткө болуп атат. Түшүнүңөрбү? Аллах Субхана ва Таала кээде өкүмдү мубашараттан адамдардын өзүнө берет. Кээде Аллах Субхана ва Таала пайгамбар аркылуу бизге жеткизет. Алланын өзүнүн ыктыяры.
Бул жердеги хитап утлу ма ухия илейке минел китаб Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга. Пайгамбарыбыз аркылуу жалпы үммөттүн бардыгын айтып атат. Бул ошол нерсенин шаанын билдириш үчүн, даражалуу экенин билдириш үчүн Аллах субханаху ва таала кээде ушундай кылат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул жерде утлу ма ухия илейке минел китаб деди. Демек бактылуу болуштун биринчи жолу сага түшкөн китепти не кыл? Окуп элдерге жеткизгин деди. Бактылуулуктун эң негизги жолу балдар Кур'ан-ы Карим. Ким Кур'анды канча көп окуса, ошончо бактылуу. Ким Кур'анга канчалык амал кылса, ошончо бактылуу инсан. Ким Кур'андан алыстаган сайын ал бактысыз болот. Бактысыз болот. Сахабаларды оңдогон, ошол жахалаттан чыгарып, илимдүү, билимдүү, бүткүл дүйнөгө чырак кылган негизги нерсе Кур'ан-ы Карим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сухбаты экинчиси Кур'ан. Сухбату Расулилlah экинчиси Кур'ан болгон. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала бул жерде бүт коомдор айткандан кийин эми силер бактылуу болом десеңер, аларга окшоп жоголуп кеткиңер келбесе, анда Кур'ан окугула деди. Кур'ан окуп, ошонун ичиндеги амал кылгыла деди. Кур'ан ичиндеги өкүмдөргө амал кылгыла, халалын халал дегиле, харамын харам дегиле, тыйылган нерседен тыйылгыла деп Аллах субханаху ва таала силер менен бизге баарыбызга ушул аятты кайрылып атат. Демек утлу ма ухия илейке минел китаб. Демек не болду? Биринчиси бактылуу болуштун жолу Кур'ан окуу, Кур'анга амал кылуу, Кур'ан менен жашоо. Экинчи бактылуу болуштун балдар эң негизги жолу бул намаз. Ва акимис салах. Намазды тургузгун деди. Ибадаттардын ичиндеги эң чоң ибадат намаз. Кече сабакта да айтканбыз. Иман келтиргенден кийин Аллага эң биринчи милдетибиз намаз. Аллах субханаху ва таала ушундай кылган. 5 вак намаз мусулман үчүн 5 вак бул чоң бир неамат. Өтө чоң белек. Аллах субханаху ва таалага 5 вак күнүн жакындайбыз. Демек, биринчи милдет иман келтиргиле, Кур'ан окугула, андан кийин некен? Намаз. Намаз окуш керек. Намаз окуганга дагы намаз илими керек, Кур'ан керек. Фатиханы билбесең намаз болбойт. Фатиха менен кошо дагы зам сура билбесең намаз болбойт. Ошон үчүн намаз окуш үчүн дагы не керек? Кур'ан окуш зарыл болот. Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва акимис салах", намазды тургузгула деди. Икаматус сала деген намазды тургузуу деген сөз. Намазды тургузуу дегени намазды ошол өз убагында адеби менен, ахлагы менен, ихлас менен, хушу менен, хузу менен, хашият менен окуганды мына ушуну намаз тургузуу деп айтылат. Акимис салах, намазды тургузгула дегени ошол убагында адеп менен, жамаат менен, такбирула менен барып окуйсуң, мына ушул некен намазды тургузуу. Кур'ан-ы Каримде бүт барда икамату сала деп айтылган. Икамату сала намаз тургузуу. Уламалар айтат, ошол намазды окуганда хушу хузу менен, коркуу менен, Аллага жалынып, жалбаранып окуса, мына ушул чыныгы намаз болот. Ушул намаз не кылат десе, кийинки аятта айтып атат: "Инна сала танха анил фахшаи вал мункар". Албетте намаз бул уят нерселерден, фахшалардан, уят нерселерден, жаман нерселерден тыят дейт. Инна сала танха анил фахшаи вал мункар. Фахш деген сөз балдар уят нерседен айтылат. Бул негизи уламалар айтат, фахш бул амалда болот. Зына кылуу, урлук кылуу, каракчылык кылуу, бирөө тоноп кетүү, бирөөдү зулум кылуу, уруу, бүт бардыгы бул фахш амалдар. Буну Кур'ан-ы Каримде фахш деп айтылат. Инна сала танха анил фахша. Демек, не кылат экен? Албетте намаз уяттуу нерселерден тыят. Намаз окуган адам не болбойт? Урлук кылбайт, зына кылбайт, арак ичпейт, жамандыкка барбайт, Кудайдан коркот деген сөз. Экинчиси мункар деген сөз бар. Мункар бул каул. Фахша амалда болсо, мункар феилде. Ал не болот? Намаз окуган адам өзүнүн тилини тыят деген сөз. Тилини гыйбаттан тыят, ушактан тыят, бирөөдү жамандабайт, бирөөгө катуу сүйлөбөйт, бирөөдү аркасынан сүйлөбөйт. Кыскасы тилин эhtiyat кылат дейт. Демек, инна сала танха анил фахшаи вал мункар дегенден билинди. Намаз окуган адам, намаз кылган адам өзүнүн жүрүм турумунун дагы тилин да сактайт деген сөз. Анын жүрүмү туруму дагы уяттуу болот. Уялып иш кылат, уят жок адамдардын ишин кылбайт. Жана тили дагы жакшы болот, тили бузук болбойт. Намаз окуп алып, элди гыйбат кыла берсе, намаз окуп алып, жаман сүйлөй берсе, сөгүнө берсе, жаман адаттар болсо, демек анын намазы намаз эмес. Анын намазы намаз эмес. Чыныгы намаз болсо, Аллах Таала кабыл кылган намаз болсо, албетте ал намаз
Ana jamandыкtan, uyattan, jaman nerselerden tiyat. İnna sala tanha anil fahşai vel munkar. Elbette namaz adamlarda fahşadan, fahiş, uyattu jaman nerselerden. Jana dilindagi jamanlıklardan tiyat deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiste gelet bir adam kelip aytat, ya Resulallah, bir adam namaz okuyut, birok namaz oku jaman işlerde kıla beret deydi. Urulukta kıla beret dese hadis peygamberimiz hadiste aytat sallallahu aleyhi ve sellem namazı jakından tiyat deydi. Jakında namazda tiyat deydi. Anam barıp ne kılat? Al adam oşol işini taştaydı. Demek çınığı namaz bolgon bolsa, çınığı namaz ana ahırı oşol jaman ahlaktan taşlaydı. Jaman neşeden tiyat, jakşılıkka sebepçi bolot. Al ahırın barıp özünü tiyat, tilini tiyat, nafsını tiyat, jamandan tiyat, jaman feillerin büt barını taşlap, çınığı Kudayдын kulu bolat. Bugünkü күндө namaz okugandar aябай көбөйүп атабыз, Кудайга шүгүр көп болсун, мындан дагы. Бирок namaz окуп алып бардык ишти кылып аткандарыбыз да жок эмес. Бул ошол hakыйкат, намаздын hakыйкаты келбегендик себептүү. Чыныгы hakыйкаты келсе, уламалар айтат, ал адам өзүн тият. Чыныгы hakыйкат эме дегени? Ал айтат, мен намаз окуганым эмне, бул ишти кылганым эмне? Кой андан көрүп Кудай көрүп турат, Кудайдын астына кантип барамын? Андан көрүп ушул урулукту кылбайын, ушу параны жебейин, ушу зынаны кылбайын, ушу жамандыкка барбайын деп өзүн тият. Namaz taşlabаш керек. Namaz окуй бериш керек. Namaz akırın ne болот? Barıp oşol jamandan tiyat. Urluk kılbayt emi sөгүнбөйт, emi bir özünü gıйбат kılbayt, arkasından süйлөбөйt. Büt bardыгы namaz kontroldap koyot. Bul akırın barat. Oşonun üçün ulamalar inna salat tanha anil fahşai vel munkar degen bir manası namaz okugan uçurda degen tafsiri de var. Bunda şek yok. Namaz okugan uçurda ibadatta bolasun, bölöge jamandыгың жок, сөгүнбөйсүн, урдабайсın, jaman iş kılmaysın, bul turgan nerse. Ekincisi namazın kasiyetini aytılıp atat. Ekinci tafsiri. Namazın kasiyeti şunday nerse, namaz ahırı adam balasını tüzöйт. Adam balasını oңдойт. Oşonun üçün namaz okuy ber deyt. Namaz okup barıp 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl barıp anan sen namaz kılgan bolasun. Anan senin namazın tanhanil fahşai vel munkar. Bul bir күндө эле болбойт. Bunu misalını ulamalar aytat. Misalı bir darı olsa, bir darı var, jaman oruğa şifa dese, oşonu 1-2 gün içsen ele şifa bolup kalbayt al. Anın möhnötü var. 1 ay, 2 ay, 3 ay içesin. Barıp içkenden keyin anan oşo tasirin beret. Anda da şart bolot, me degen parhez kıldı degen. Parhez kıl, saktan, munan jebe, bunu arlaştırбай tur deyt. Oşondoy darını erejesi menен колдонсоң, al ne bolot? Sana пайдасын берет. Namaz da kuddu ошондой. Namazı dagın çınıgı namaz kılıp okusaң, tartibiyle okusak, akırı barıp 10 yıl, 20 yılda kaç yıl olsun Allah Teala hakikatini verse, seni tilingni saktayсын, özüңü saktayсын, gözüңü saktayсын, büt barını saktagaňa Allah Teala tawfik beret. Oşonduktan bul namaz neken? Elbette namaz tanha anil fahşai vel munkar, al adamdı uyattu jaman nerselerden, jana tilini saktagaňa sebepkер bolot dedi. Emi bul kanday namaz bolot dese, ulamalar aytat, 3 şartı var namaz bolsa, uşul namaz anı tanhanil fahşai vel munkar deydi. En birincisi huşu menen okulgan namaz. İkincisi haşiyet menen okulgan namaz. Üçüncüsü ihlas menen okulgan namaz. İhlas, huşu, huzu, haşiyet. Uşunday okulgan namaz elbette al insandı jamanlıktan tiyat. Birinci okuganda Allah üçün dep ihlas menen okuyubuz. İkinci huşu, huzu degeni oşol berilip içki dünyaң menen okuysun. Epte öyle oturup jatıp ketip kalbastan içki dünyaң menen oşol berilip Allah'ın astında turamın men, Kudayдын astında sıyınıp atamın dep özüңdü özüң dayardaysın. Üçüncüsü haşiyet, korku menen. Allah'dan korku menen ibadat kılınat. Mına uşul 3 sıfatı bolsa, mına uşul namaz inşallah adamdı tanha anil fahşai vel munkar deydi. Diňärbi? İhlas menen okulgan, huşu menen okulgan, jana haşiyet, korku menen okulgan namaz inşallahul aziz al adamdı nimeden saktaydı eken? Jamanlıklardan, jaman sözdön, jaman gözdön, jaman feillerden, uyattu nesilerden Allah Teala bizi saktaydı. Eğer namaz okup duruşlar kılınmasa demek alında al ne degen söz? Bu kemçildik bizde degen söz. Oşonduktan barı hareket kılaylık inşallah. Namazı takay okuyuluk. 5 vakt namaz, takbir ula, cemaat menen.
Kалтырбастан, adebi menen, ahlakı menen, ihlas menen, huşu menen, haşiye menen. İnşallah Allah Teala namazın lazzatını nasip kılat. Al namaz tanha anil fahşai vel munkar. Seni uyattığı jaman neşelerden, fahşalardan, cana nelerden, munkar bolgan jaman neşelerden, sözlerden seni tiyat. Mına şunu Allah Teala aytıp atat. İn aqimis sala, jana namazı turguzgun. Inna sala tanha anil fahşai vel munkar. Elbette namaz fahiş uyattığı jaman neşelerden, iflas neşelerden, jana munkar bolgan jaman sözlerden tiyat. Ve la zikrullahi akbar. Vallahu ya'lemu ma tasnaun. Elbette Allah'ın zikri öte ulu, öte çoğun. Allahu ya'lemu ma tasnaun. Allah Teala sizle jasagan nesenin barını bilip turat deydi. Ve la zikrullahi akbar. Zikrullah balda biyette Allah'ın zikri namaz. Bir tefsiri ulamalar zikrullah'dan murat namaz deydi. Anda ve la zikrullahi akbar bolsa emne üçün namaz jamanlıklardan tiyat dese sebebi namaz en çoğun zikir. Namaz en çoğun zikir. Namaz okuganda Allah'ın zikir kılıp okuysun. Oşun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala akimis salata li zikri deydi. Akimis salat li zikri. Namazı meni estew üçün durguzgun deydi. Namaz okubassan, oyun fikirin köçöde olsa, talada olsa namaz emez. Oturup durup öyle oturasın, namaz emez. Avliyalar aytat, bir adamını gördüm deydi. Meşitte oturat, namaz okup atat. Biroq bir sekundga dagı jüregi Kuday bilen baylanышкан жок deydi. Meşitte oturup namaz okup atat, biroq büt fikir oyu köçödө, talada. Ekinci bir adamını gördüm deydi, bazarda oturat deydi. El menen çoğu soda kılıp atat, biroq anın jüregi 24 saat Allah menen birge deydi. Düşünüyorsunuz? Oşun üçün namaza kelgenden keyin namazı turguzganda Allah'ın zikir üçün, Allah'ın estep turguzuş gerek. Oşo namazga barganda jönele çurkap barbastан, Kudayдын aksına keldim, ibadat kılgаны keldim. Men namazımды okuşum gerek dep berilip namaz okuş gerek. Okuganlığa ar bir nesesiga tavajjuh kılış gerek. Elhamdülillahi Rabbil alamin, Errahmanirrahim, Malik yevmiddin degende oşo manilerige tavajjuh kılış gerek. Anan Allah Subhanahu wa Taala namazın hakikatini namsı kılat. Muna oşonu aytıp atat Allah Subhanahu wa Taala ve la zikrullahi akbar. Allah'ın zikri öte ulu nerse. Namaz öte ulu ibadat degen söz. Sebebi namazın içinde dağın ne var? Zikir var. Namazın içinde Kur'an var. Namazın içinde zikir var. Namaz ansız namaz bolboydu. Ekinci egerde zikirli manasını aladırgan bolsak, anda Allah'ı eskertүү en çoğun ibadat degen söz. Ve la zikrullahi akbar. Ulamalar aytat, zikir büt bardık ibadatlardın ruhu deydi. Bardık ibadatка can bergen bu ruh, bu zikir. Namazga da can bergen bu zikir. Düşünüyorsunuz mu? Kaysi ibadat bolbosun, al ibadatı zikir menen kılınsa, al ibadatka ruh bergen nerse bu zikir. Sen namaz okuysun bu, Kur'an okuysun bu. Kur'an öz zikir. Davat kılasın bu, talim beresin bu, başka amal kılasın bu. Büt bardık ibadatka ruh bergen nerse bu Allah'ın zikri. Oşun için Allah Subhanahu wa Taala ve la zikrullahi akbar. Oşun için hacda dağın Allah Taala hacdan kaytkanыңarda uzkurullaha zikran kesira degen. Hacga baratasın. Oşonda dağın kaytıp keretkanda emi ne kıldı? Atаңарды естегенде, murdağalar естегенде ne kıla? Köp zikir kıla degen. Demek hacga da zikir zarıl. Orozoga da neme zarıl? Zikir zarıl. Namazga da zikir zarıl. Oşonda ile ziketke da zikir zarıl. Büt amaldardı bekem puxta kılamın, ihlas menen kılamın, Allah kabul kılatgan iş bolsun dese, anda zikir kılış gerek. Buna oşun için Allah Subhanahu wa Taala ve la zikrullahi akbar. Allah'ın zikri öte çoğun. Allah'ın zikri bardık ibadattın ruhu degen. Bardık ibadattın ruhu şu Allah'ın zikri. Bu jönököy nerse emes. Hakikatta balдар büt ibadatların magızı zikir. Namaz dele oşol zikir. Namaz dele zikir. Büt bar zikir. Egerde Allah'ın zikri jok bolsa ibadat emes al. İbadat bolboyt. Oşonun üçün Allah Subhanahu wa Taala ve la zikrullahi akbar. Allah'ın zikri ayabay çoğun, ayabay ulu nerselerdi. Bu ikinci tafsiri balдар. Daha bir tafsiri var. Mufassirinler bunda beğendeydi. Ve la zikrullahi akbar degeni Allah Taala'nı
Sizlerden Allah Taala sizlerdi isteyişligi bu en çoğ nerse degen söz. Hadiste kelet, Kur'an'da hep kelet. Uzkuruni azkurukum. Meni istegile, men sizlerdi isteymin deydi. Sizler жердің betinde istesenger deydi. Men sizlerdi malayla ala, ferişlerin aslında isteymin deydi. Bilesinger mi? Oşon üçün sen Allah'ın zikir kılgan bolsoň, Allah Taala seni isteydi. Oşo Allah'ın isteýüsü en çoğ nerse degen söz. Çünkü ala zikrullahu akbar, ala zikrullahu iyyakum akbar. Allah'ın sizlerdi isteşi en çoğ nemat degen. Azı misalım yerde otursan, seni biri varıp, ağıyga varıp istese, eldin bari kursan bolat. Ağıyda, kögüde meni isteyiptir dep. Ağıydın kadırı var da azı eldin barında. Turabı, o şol jerde meni isteyiptir, atımı çıgıptır dep, eldin bari suyunat. Turabı, başı asmanga çagat, ayabay maktanat. O şonday nerse düşünüş gerek. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dep istesek, Allah subhanahu wa ta'ala adamlara karaganda yaxşırak bolgan ferişlerin cemaatinde isteymin deydi. Al istew senin için en çoğ nerse, en çoğ nemat degen söz. Düşünüňärmi? Bu tafsirindägen mufassirinler aytat: "Ve la zikrullahi akbar." Allah'ın zikri, Allah Taala sizlerdi isteşligi bu en çoğ nemat. En çoğ ıyık nerse deydi. Allah Taala'nın bendem de istep koygonu bu Allah'ın rahimi ballar. Allah Taala'nın bir jolu meni bendem dep koysa, uşul ballar biz için en çoğ nemat. Allah Taala'nın bir jolu bendem degen insan inşallah Allah'ın rahmattan kuğulbaydı. Eptep Allah'ına ya Allah beni bendem dedip oşol dengel jetip alsak, bir jol Allah ya Rab desek, ya abdi dese, boldu inşallah. Al insan inşallah aziz Allah'ın rahmatından kuğulbaydı. Al mardut bolbaydı. Bol anın üçün amal kılış gerek. İşte kağa veriş gerek, kağa veriş gerek, kağa veriş gerek. İbadat kılay veriş gerek. Ya Rab, ya Rab, ya Rab dey veresin. Ahırı Allah subhanahu wa ta'ala eşigini açat, rahmat neşini aytıp, ya abdi deydi. Ne gerek? Suraganını verem deydi. Anan Allah subhanahu wa ta'ala özüge olgan muhabbatın, özünün tanıştırıp aytadi, muhabbat payda bolot. Emi dünyadagi büt bardığını unutup Allah menen mas bolasın sen. Allah özüge muhabbatı nasip kılgandan keyin dünyanın büt bardığı musur olup kalat. Dünyanın bardığı musur olup kalat. Bu en çoğ nemat. Biroq aga jetiş gerek bolat. Aga jetiş üçün köptögön mujahada gerek. Köptögön emgek gerek. Emgek kılıp, ibadat kılıp oturup, anan barıp, oşol dengene jetesin. Oşol üçün Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytып atat: "Ve la zikrullahi akbar." Allah'ın isteyüsü, Allah'ın zikri öte çoğ nemat. Öte çoğ nerse, bundan ötkön nemat yok dedi. Düşünüňärmi? Demek namaz en çoğ ibadat. Namaz arkılуу biz Allah'ın razılığını tababız. Namaz arkılуу biz Allah'ın istegendey, Allah Taala bizde isteydi. Oşol biz üçün en çoğ nemat. Oşol biz üçün en çoğ, en nemat bolat. Muna üçün Allah subhanahu wa ta'ala "Ve la zikrullahi akbar." Allah'ın zikri, Allah'ın istew, Allah sizlerdi istegeni en çoğ nerse dedi. En çoğ nerse. Bundan ötkön baylık, bundan ötkön iyilik çok tuğanlar. En çoğ iyilik, baylık uşul. Rabbim, ya Rabbim desek, ya Rab desek, ya abdi dese, bundan ötkön nemat çok kaldır. Düşünüňärmi? Oşoň üçün namaz okugula öz wagtynda jamaat menen uktabay, takbir ula, ihlas, haşiyat, huşu huzu menen. İnşallah al namaz teklik etmekti. Albatta seni al namaz jamandyktan, başkalardan tiyat. Andan sıtqarı Allah subhanahu wa ta'ala özgöçö makam beret. Al makam Allah'ın aslında en çok makam. Ve la zikrullahi akbar. Allah'ın zikri, Allah'ın istew en çok nerse. Allahu ya'lemu ma tasna'un. Allah Taala sizler kılgan nersenin barını bilip durat. Kantyp namaz okuýsun, kantyp okup aytasın, ne kılıp atasın, büt barını Allah subhanahu wa ta'ala bilip okturat. Al bilip de turat, körüp de turat, ugup da turat. Uşunday zat leyse kemislihi şey ve huves semiul basir. Ve la tujadilu ahlal kitab illa billati hiye ahsan. Andan keyingi ayatda Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı aytıp atat. Ahli kitap menen birdeken talaşıp kalsaňar uruşpagıla dep atat. Ahli kitap balдар bul Yahud men Nasara.
Allah subhanahu wa taala ahli kitap menen kayırılganda bular menen uruşpa, talaşpa, hikmat menen, danışmandık menen ne kıl, alar menen süйлöşkөн dep Allah taala har daim hüküm kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebi kafirler iki türlü bolgan balдар. Kureyş ahli kitap. Kureyş ahli kitap. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de orada yaşaganda Mekke'de köpünçe Kureyş bolgan. Ahli kitap bolgan emes al jerde. Üt bardı Kureyş bolgan. Alar dini jok ele. Butparas ele. İlimi jok, jahil ede. Kıp-kızıl, jahil, nadan el bolgan. Butqa sıyıngan, taşqa sıyıngan, uşunday el bolgan. Al endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madina Munawwara köçüp kelgende Madina Munawwarada ahli kitap var edi. Özgöçö Yahudiler var ele. Evreyler aябай көп эле. Эми Мадинага көчүп келгенден кийин алар менен мамиле кылганга туура келип калат. Алар дагы ушундай инсандар Аллах Таала аларга китеп берген. Алардын китеби бар, Таврат деген, Инжил деген. Ошол үчүн ошол китеп турматында, ошол китептин сыйында алар менен урушуп талашпастан, алар менен мындайбы орток тилге келгиле. Алар менен не кылгыла? Жумшак, жакшы мамиле кылгыла. Эгерде көнбөсө, туура эмес болсо, анда каттуулук кылгыла, анда деген өкүмдөр кийин түшкөн. Ошол китепти Аллах субханаху таала сыйлаган. Менин китебим буларга түшкөн. Ошол үчүн сен дагы Курандан түшкөн, өзүңүн китепти кама кылып атасың. Бул дагы өзүнүн китеби бар. Ошол китептен испатан булар менен сүйлөшкөндө бир аз эмне кылган, акырын мамиле кылган деп Аллах субханаху таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллем кайрылган. Демек, Кур'ан-ы Керим адеп дүгөтөт балдар. Кур'ан-ы Керим адеп дүгөткөн китеп. Демек, ahli kitap, ошо ahli kitap болгончу сыйла. Аны менен ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Көрдүңөрбү? Алар менен урушуп талашпагыла, талаштаңар дагы жакшы жол менен. Жакшы жол менен, жумшак жол менен, ысык жол менен, мумилайымдык менен чечишип алгыла деп Аллах субханаху ва таала кайрылган. Демек, адеп дүгөтөт. Мына ушул жерден билинет балдар, ahli илим, уламалар дагы бири-бири менен сүйлөшкөндө бири-бирин сыйлап сүйлөшүш керек. Ошол илимди кадырлаш керек. Бири-бирин эле жамандаган, ыйбат кылган бул болбогон нерсе. Бирөөдү таналганды өргөнүш керек, ихтирам кылганды өргөнүш керек, сыйлаганды билиш керек. Түшүнүктүбү? Ahli kitap илим ээси болсо дагы, илим ээси болсо, ошол илим ээси болгон үчүн аны урматташ керек. Аны өз ордуна коюш керек. Ихтилаф өз ордунда, бирок нерсе ихтирам, адеп ахлак өз ордунда болуш керек. İhtilaf öz çegi menен болуш керек, урмат сый дагы öz çegi menен болуш керек. Мына ушул жерде Аллах субханаху ва таала ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Ahli kitap менен урушуп талашпагыла, бирок жакшы жолу менен. إلا الذين ظلموا منهم. Залымдардан башка. Залым болсо, алар акылга келбесе, жумшак сөз айтсаң түшүнбөсө, анда алар менен башкача сүйлөшсө болот. Zalim bolsa anda alar menen başka jolu menen күрөшсө, сүйлөшсө болот. Aqulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Мына ошол орток сөздү табуунун жолун Алла Таала баяндап атат. Айткыла, amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Биз өзүбүзгө түшкөн, жана силерге түшкөн китептерге иман келтирдик. Бизге түшкөн Куранга да иман келтирдик. Силерге түшкөн Таврат, Инжил, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, başka peygamberlerin bardığına iman keltirdik. Ve ilahuna ve ilahukum vahid. Ve nahnu lahu muslimun. Silerden jana bizdin Kuday жалгыз bir. Siler de bir Kudayga sığınasınlar, biz de bir Kudayga sığınabız. Ve nahnu lahu muslimun. Biz ağa baş yeyemiz. Emi kegile ortol joldu tağıp, hidayetga keleylik dep, kayrıl dep Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kayrıldı. Düşününgörбү? Demek ne oldu? Алар менен сүйлөшкөндө айт биз негизги нерсе иман келтирүү асмандан түшкөн нерсеге. Ошого келишип алайлык. Демек биз силерге түшкөн китепке да иман келтиребиз, өзүгө түшкөн иман келтиребиз. Эми кегиле силерге да асмандан Алла түшүрдү, бизге да түшүрдү. Силер дагы бизге түшүргөнгө иман келтиргиле. Себеби силердин Кудайыңар да жалгыз Аллах, биздин Кудай да жалгыз Аллах. Биздин ортобузда талашкан, тартышкан эчтеке жок. Ошон үчүн кегиле эми bir Kudayga işeneylik, ahırgı din, menin dinim, uşunu kabul algıla, uşu menen yaşaylık dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davat kılan. Düşününgörбү? Mına uşunu Allah subhanahu wa ta'ala وَقُولُوا آمَنَّ بِالَّذ۪ي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ degen. Gelgile,
bizge düşkөнгө iman keltirебиz. Biz sizlerge düşkөн nерсеге iman keltirебиz. Sizler dagы bizge düşkön Kur'anга Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iman keltirgile. Sizlerдің de Kudayыңар bir, bizim de Kudayımız biz. Biz ağa moyun sunabız dedi. Ve kezalike anzalna ileykel kitab. Andan keyin bular kabul algan жоқ, kabul albastan ne kıldı? Kabul algandары boldu, albagandары boldu. Biroq Allah subhanahu wa taala ayatты түшүрүп аларга айтты. Ушул жолду тандагыла. Негизги нерсе, орто текшелип турган маселе, асмандан түшкөн Аллахтын китебине иман келтиребиз дегиле болду. Ал ким болсо бола берсин. Албетте асмандан түшкөн дегенде балдар ошол Аллага кандай түшүргөн болсо ошондо түшкөнгө иман келтиребиз. Себеби бүгүнкү күндөгү Таврат, Инжил бурмаланган. Аны эч ким айта албайт. Биз Алла түшүргөн иман келтиребиз ижмалан. Азыркы тафсилдерин Алла таала өзү билет. Ошон үчүн кийинки аяттарда Алла таала муну баяндайт. Ва казалика анзална илейкел китаб. Ошол сыяктуу эле сага дагы китепти түшүрдүк. Фаллазина атайнахумул китаб ю'минуна бих. Биз түшүргөн китепке китеп ээлери ahli kitaplarda iman keltirет. Wa min haula'i may yu'minu bih. Muna olardın arasından dağın. Yani ahli Kureyş'in arasından dağın kebirleri iman keltiret. Wa ma yajhadu bi ayatina illa'l kafirun. Bizin ayatlarda bir gana kafirlar inkar kılat. Kafirlar gana baş iğbeyttir. Demek Allah Teala aytıp koydu. Sana kitap düşürdük. Al kitaplarga kebiri ahli kitaplar iman keltiret dedi. Düşünüyor bu? وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Biz kitap bergenler ağa iman keltiret deydi. Demek ahli kitaplardan kebirleri Müslüman bolgan. Yahudilerde, Nasaralarda Müslüman bolganlar bolgan. Salman Farsi, Abdullah ibn Selam, doldıra sahabalar var. Alar ahli kitap bolgan vagında. Keyin Müslüman bolgan. Demek Allah Teala aytып atat, ahli kitapların içinden dağın kebirleri ağa iman keltiret. Andan keyin ve min haula'i may yu'minu bih. Mana olardan dep ahli Kureyş'e ayrıldı. Uşu Kureyş'in içinden dağın kebirleri iman keltiret dedi. Kureyş'in içinden dağın toltura sahabalar iman keltirdi. 100 binden aşık sahaba iman keltirdi. Ve ma yechhadu bi ayatina illa'l kafirun. Bizin ayatlarda bir gana kafirlar inkar kılat dedi. Hem akıllı yok, eşteken düşünmegen adam gana bizin ayatlarda inkar kılat. Bolbosam akıllı adam bizin ayatlarda inkar kılbayt dedi. Demek ballar ilim bolup durup dele hakikatni körbe kalış mümkün. Ahli kitapların içinde de ilimi barlar var ele. Biroq hakikatga kelgender az ele bolgan ele. Allah Taala oşonu tandap içinden Müslüman kılgan, barını Müslüman kılgan emes. Oşon üçün Allah'dan çınığı, hakikatni körsötkön ilim ber dep, hakikatni körsöt dep Allah'dan suraş gerek. Allahümme arinal hakka hakka warzuqna ittiba'a degen oşol. Ve arinal batila batila warzuqna ijtinaba degen oşol. وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّكُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْتِلُونَ. Bu ayet baldar Peygamber bu sallallahu aleyhi ve sellem'e verilgen Kur'an-ı Kerim'nin mucize ekenligini beyanlap atat. Kur'an-ı Kerim mucize kitap. Mucize kitap anı adam balası jaza albayt. Adam öz tokuya albayt, ayta albayt. Mümkün emes. Araplar baldar dünyadaki en kıyın fasahat, balagat menен сүйлөгөн çeçen adamlar bolat. Dünyada Arap, Acam da iki gele bölünür dünya. Kança el olsa da Arap, Acam da iki gele bölünür. Arap degende alar özünü düşünür, başka adamların barını Acam deydi. Emi oşondoy kıyın, fasahattu, balagattu, çeçen, sözgü çeçen insanlarga Allah subhanahu wa ta'ala peygamber jibergen. Peygamberdağı Arabi. Kitap düşürgön, kitapdağı Arabi. Arabiyyin mubin, Kur'an'da Allah aytat. Hitap kılıp atkan el dağı Arabi. Allah aytat, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı, eğer Peygamber Muhammed yazgan bolsa sallallahu aleyhi ve sellem, sizler yazgılan da. Sizler de Arapsınlar, kıyınsınlar, sözgü çeçensinler, yazgıla. Bir sürü alıp kegile deyip, 10 ayat alıp kegile deyip, 1 ayat alıp kegile deyip Allah Teala. Tahaddi kıla, çakırat. Yok, yok. Kıla albaydı. Sebebi Kur'an-ı Kerim mucize kitap. Aciz insan anı ne kıla albaydı? Tokuya albaydı, jaza albaydı. Bu Allah'ın kelamı. Kelamullah mulukul kelam. Şimdi var mı? Allah'ın sözü, sözlerin padişası. Jönököy söz emes al. Sözlerin de padişası al. Al Allah Teala'nın terit tandap algan sözler, anı adam balası özü tokup jaza albaydı. Koldan kelbeydi, mümkün emes. Mucize kitap. Mına oşol mucize kitapti Allah Teala mıntı bayandap atat. Kantip, وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ.
Sen buga çeyin kitap okuganды bilbeyt eleň deyt Peygambarymyzga. Wa la tahudtuhu bi yaminik. Sen oň goluň menen жазбайт eleň deyt. İzel lartabal mubtilun. Eger sen okup жазсаң, anda başgalar şektenet ele deyt. Eger sen birödün aslında şagirt berip okup, Kur'an'ды okup ülgönsöň, Cebir okup ülgönsöň, жазсаң, anda bul birödün okup aldı. Oşol murdagı ellerden sözlerini aytat dep sana senden şektenişet deyt. Allah Taala uşular şektenbesin dep bul okugan jok, bilbeyt, ummi bolgan Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Kur'an nazil kılgan. Bolganda hem ummi, Peygamber aytat, biz ummet ummiyiz. La naktub ve la nahsib. Naqra. Okuganda bilbeybiz, yazganda bilbeybiz deyt. Nahnu ummiya. Peygamber aleyhisselam Allah menen 40 yıl yaşadı. Peygamberin yaşosu alardyň göz aldında turat. Biröge barıp okugan jok. Okuyun dese balдар Mekke'de okuyduğun adam jok bolçu öz. Okutulan adam jok bolçu. Biz aytdyk go Mekke'ye eğilip öte karaڭgı el bolgon. Ahli kitap Madine'de bolgon. Hiç kim jok, alımı jok. Alar kimnin akçası köp bolsa, kimnin küçü köp bolsa, oşol biligi jüre bergen. Şunda el bolgon. Kimnin moynu jogon, kimnin akçası köp, küçü köp, oşol bilig jüre bergen. Akıl es degen, bilim degen bolgon emes. Peygamber aleyhisselam işteki okugan emes, жазганды bilbeyt. Kelip ele aytkan sözleri hikmat, danışman, akıl esiňdi aşa koýduğan sözler aytışlygy, demek bu jönöke insan emes, Allah'ın tarafından kelgen mucize ekendiginin anyk dalili. Allah'ın tarafından kelgen mucize eken anyk dalili. Sebebi anday makamga alдар jetiş mümkün emes. Adam biraz bugünkü de bir adam ayılda çoğaygan bolsa, mektepte okubasa, barıp ele alıp çoğ okmuştu bolup kalbayt da. Turabı? Mektep okugan jok. 1-nji klas okugan jok, 10-nji klas okugan jok, eşnek okugan jok. Anan barıp ele men professor bolup kaldy dese işenebi? İşenebi. Bular da şonday boluş. Demek Allah Taala ne kıldı? Peygamberimiz mucize jolu menen aparıp durup peygamber kılıp koydu. Oşol sözleri düşürdü. Oşolar arkalı Peygamber aleyhisselam'da Allah Taala değerdep koydu. Demek Kur'an-ı Kerim bu adamın sözü emes. Bu Allah tarafından gelen kitap, mucize kitap. Oşonu Allah Taala aytdı: "Ve ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Buga çeyin sen kitap okugan emessin, bilbeysin, Tavrat'ta okugan emessin, İncil'de okugan emessin, Zabur'da okugan emessin, eskimisini bilbeysin. Ve la tahudtuhu bi yaminik. Peygamber жазganda bilgen emes. Tahudtuhu bi yaminik degenden bilinet balda. Жазganda oň kol menen жазыш gerek. Şonun üçin şeriatda har bir nerseni bilesiňer, oň kol, sol kol degen aýrmasy var şeriatda. Tamak jegende oň kol menen jeýsin, istin jakanda sol kol menen, jakşı nerselerdi büt bardyk oň kol menen. Kat жазganda dagы birdeke жазganda oň kol menen жазыш gerek. Tahudtuhu bi yaminik. Gördüňerbi? Oň kol menen жазыш gerek. Sol kol menen жазгандарга bolboýt. Al dagы oň kol menen öňüp, oň kol menen жазsın deyt. Bul özünçe dagы bir mesele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жазганды bilbeyt baldar. Sulh Hudaybiye bolat. Kafirler menen sulh bolgan учурда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жазыrat. Жазыгıla degende min Muhammed ibn Abdullah, min Muhammed Resulullah dep durup Peygamber жазыrat. Hazret Ali radıyallahu anh. Allah'ın elçisi, Allah'ın kulu Muhammed'dan dep Kureyş'e dep ayrılganda, Kureyşler biz seni Muhammed, Abdullah, Resulullah degende biz bu жерге barıp kelbeyt elek deyt sulhka. Anda biz sana baş yetlek. Sen jaz Muhammed ibn Abdullah dep jaz deyt. Hazret Ali radıyallahu anh'a öçür deyt Peygamberimiz. Öçür albayım deyt. Peygamberimizin atını öçür albayım degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayerede körsöt deyt. Oşol jerde öz kolu menen öçürüp koygan. Şolar sulh bolsun, şolar aytkany bolsun dep. Hadis kelet okuysunlar. Buhari'de kelet, başka yerlerde kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balda жазганды bilgen emes. Kebir ulamalar, kebir mufassirinler oşol жазган degende sözler aytышкан, birok Peygamberimiz öz жазган emes. Peygamberimiz Hazret Ali radıyallahu anh'a жаздырган. Biröge жаздыруудагы öz жазуунун ökümü de bolat. Oşon üçin жазды деген söz aytılgan. Hakikatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem жазганды bilgen emes. Çünkü okuganды bilgen emes, aytkan sözü, danışman sözler, akıllı sözler Ozundan çıkışlığı bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den verilgen kitap, bu mucize ekendigi, Peygamberimiz Allah'ın elçisi ekendiginin toluk dalili. Ana şunu aytıyor da: "Ve ma kunta tatlu min qablihi min kitab ve la tahudtuhu bi yaminik izen lartabal mubtilun. Bel huwa ayatun bayyinat fi sudurillezine utul ilm." Belkim Kur'an deyt. Açık ayetler utul ilim ehlilerinin yüreğinde deyt. Emi bul ayetler, açık ayetler ilimli adamların yüreğinde turat. Ve ma yechhadu bi ayatina illa zalimun.
Bul bizdin ayattарды zalimlar gana chetke kagat deydi. Zalimlar gana işenişpeyt deydi. Demek uşul ayattın çınığı ayat ekendigi, Kur'an ekendigini oturla ilim eyleri bilgen. Oşonun üçün Abdullah ibn Salam, Salman Farsi, başka sahabalar iman keltirgen. Çınığı Allah'ın taraftan ekendigini işenip, oşonun üçün iman keltirgen. Ona oşonu Allah Teala ayttat. Belkim al Kur'an ayat, açık ayatlar ilim idülerden Kur'an nesinde yüreğinde. وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Andan keyin hayrele ul kafirlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayrlı atat. Emnege buga bir belgi kelgen жоқ deydi. Allah'ın tarafından peygamber bolsa, peygamber degen belgi nege gelbeydi? Bunun belgisi жоқ, bunun da hiçbir dalili жоқ dep, har daim şu dalil taraf kılıp kelişken. Bu jerde daga oşonu Allah Teala ayttat ve qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih. Kul innamal ayatu indallah. Sen aytqın ayat Allah'ın astydan dep. Men bolgonu peygambermin. Men mucize ko'rsata albayman. Men eştege kıla albayman. Bolgonu men peygambermin ve innama ana nazirun mubin. Men açık peygambermin. Sizler eskertemin, korkutamın boldu şol dep. Yani sen peygamber olsun, bunanı kılıp koy, şu peygamber aytkan zamatda şöyle dese boluş gerek dep düşünme bular. Жоқ. Al kalaganını kılıuçu zat Allah. Yef'alu ma yasha. Fe iza arada yekula lehu li şey'me, yekula lekun feyekun. Allah. Peygamber kanda emes. Peygamber mucizanı Allah Teala berse kılat. Bermese Allah kılbaydı. Çünkü mucize, karamat baldar insanın ihtiyarında emes. Mucize peygamberin ihtiyarında emes. Karamat avvalinin ihtiyarında emes. Harikul lil ada. Anın kılıuçu zat, anatına durgan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Şunu atasınlar mı? Al kim? Allah subhanahu wa ta'ala. Oşun üçün ne dedi? Sen bir belgi görsöt, bizge peygamber kelin dalil dese peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İnnemel ayatu indallah. Al ayatlar, al mucizeler Allah'ın aslında ağa ihtiyarlı al zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ve innema ana nazirun mubin. Men bolgonu men eskertip koyamun, korkutucumun dedi. Men anı kıla albayman dedi. Demek mucize, karamat, büt bardığı ballar gayri ihtiyari nerse bendenin ayıptı dahalı жоқ. Bendenin ordu жоқ al jerde. Allah subhanahu wa ta'ala ikram kılıp karamatan beret bir avalisine, peygamberine jardam kılıp mucize көрсөтөt. Biroq anın артында turgan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Musa aleyhisselam urdu, bu bölündü. Musa aleyhisselam bölgön жоқ sudu. Kim böldü? Allah subhanahu wa ta'ala. İbrahim aleyhisselam otqa düştü. İbrahim aleyhisselam anı ottu suutup koygan жоқ. Allah subhanahu wa ta'ala. Kuni barudan ve salaman ala İbrahim. Gördüңөр mü? Büt bardığı Allah Teala kaladı, peygamber saktap koydu. Bular mucize. Bunda insanın nimesi жоқ, dahili жоқ. Demek aytты, sizler talap kılgan neselemi көрсөтө бербейм да. Bul Kuday'ın işi. Men bolgon eskertүү üçүn Allah kalasa көрсөтөt, kalasa көрсөtpeyt. Buna şonu aytdı ve innema ana nazirun mubin. Awalam yakfihim anna anzalna aleykel kitab yutla aleyhim. Allah Teala aytdı. Emne Allah'a жетишпейби дейт. Anna anzalna aleykel kitab. Mucize bar. Biz alara kitap düşürgenbiz. Yutla aleyhim. Al kitap күн okunat alarga. Күнүң oku, 5 bal namaz okup otasın. Oşol kitap özü çok mucize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok mucizesi balдар bu Kur'an-ı Kerim. Düşünüyor mu? Başka peygamberlerine karaganda peygamberimizin mucizesi bu neken? Terö mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özü cana Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim özü çok mucize. Kıyamatga şey oladı. Şunun için Allah Teala aytdı. İnna anna anzalna aleykel kitab yutla aleyhim inne fi zalika la rahme ve zikra li kavmin yu'minun. Elbette bu Kur'an'da ne var deyip? Kur'an bu rahmet, cana zikir li kavmin yu'minun. Kim iman keltirem dese, oşoga Kur'an yetişti. Andan başka nime, başka talap kılуу, başka nerseni izдөv bul tуура эмес деп атат. Başka nerseni talap kılbagıla Peygamber aleyhisselam Kur'an'da aytıp atabı. Peygamber aleyhisselam hikmet sözde aytıp atabı. Uşul yetişti. Bundan başka mucizenin gereği yok deydi. Düşünüyor mu? Awalam yekfihim enna anzalna aleykel kitab yutla aleyhim inne fi zalika la rahme ve zikra li kavmin yu'minun. Kul kefa billahi beyni ve beynekum şehida. Ahırında Allah aytıp atat. Aytkın menen sizlerin otoңordo Allah yeterlik. Mağa Allah güve, oşo yeterlik. Sizler iman keltirseňer keltirgile, keltirbeseňer özüňörden görgüle, men sizlerge jetkizdim.
Men yetkizdim. Men çınığı Allah'ın elçisimin. Mesela ayttım. Allah güve. Seler men ortamda Allah güve dep aytqan dedi. Düşünüңөрбү? Ошону айтып атат. Кул кафа биллахи байни ва байнакум шахида. Seler men ortamdагы güөлүккө Allah жетерлик. Ya'lamu ma fis semawati vel arz. Al qanday zat? Al asman jerdegi nерселердин баарын билет. Vellezina amanu bil batil ve kafaru billah ulaika humul khasirun. İmi qaragala. Vellezina amanu bil batil. Batıl nersege, hakikati yok nersege iman keltirgenler, Allah'ını inkar kılganlar, ulaika humul khasirun. Ulaika mubtada, humul khasirun haber. Ökotun marifa. Marifa olsa ne olur? Hasır olur. Mubtada menen haber ökotun marifa olsa ne olur? Hasır olur. Ulaika humul khasirun. Çınığı anığında uşular hasir. Çınığı anık ne? Ziyana uçuraganlar uşular degen söz. Düşünüңөрбү? Demek kim Allah'a iman keltirse çınığı baktulu oşal insan. Kim batılga iman keltirse, Allah'a işenbese ulaike humul khasirun. Ana çınığı hasirler, ziyan uçuraganlar, ana uşular dedi. Ve yesta'cilunaka bil azab. Yani kafirlerin adatı ballar. Peygamberler daliller men söyleydi. Peygamber jen söylebeydi. Peygamber aleyhisselam büt bardı kuvvetul dalil menen kelgen. Allah kuvvetu dalil menen jeng kelgen ardayım. Mücadele olgan kuvvetu dalil menen kelgen. Biroq bicharalarning aqli yok, ilmi yok bolgandan keyin alar ne kılgan? Ekinci tarafga ötkön. Ekinci taraf koyunca ne kılgan? Uruşkanга kelgen, dayar bolgan. Je bolbosam oşol aytkan azabın kana degen. Düşünüңөрбү? Düşün albastan bayağı sözün hakikat etmezsen sen kıyamat bolot, ölösün, tirilesin, Kuday'ın asla varasın, azap bolot deyi vermezsen oşol azabın kana körsöt. Kelsinçi dep kafirlerin bari uşunu talap kılgan. Kafirlerin büt bari adi nimesi tarikası şunday bolgan. Ana uşunu Allah Teala bayandap atat. Ve yesta'cilunaka bil azab. Senden alар azapты tezde kelişini talap kılışat. Velav la acelun musammal laja'ahumul azab. Eğer de alarga bir belgilengen möhnet bolboganda laja'ahumul azab. Sözsüz alarga azap keletele deydi. Allah Teala андай kılgan emes, Allah Teala möhnet bergen. Kançalık cindi kafir bolsa da Allah Teala oşol zamatda azap berбейт. Şunu düşünüp algıla. Kançalık jaman bolsa da Allah Subhanahu wa Taala azap berбейт. Al özür ömürün jaşayt, yılgap jaşayt, kudura beret, kalagany jasay beret. Ahırı Allah Teala ne kılat jok kılat. Keyde oşol zamatda azap bergen üçünler de bolat. Biroq köpünçe Allah'ın tarikası Allah möhnet beret. Femahhilil kafirina amhilhum ruwayda. Biraz möhnet beret Allah Subhanahu wa Taala. 60 yıl, 70 yıl kayağa varasın. Kayrele ölgönden keyin Kuday nasıl varasın. Oşonu Allah Subhanahu wa Taala aytып атат. "Velav la ajalun musamma laja'ahumul azab." Alarga belgilengen möhnet bolboganda laja'ahumul azab. Alarga söz azap kelip kalmak. "Ve la ya'tiyannahum baghtah." Keyin ayet aytат. Al azap sözsüz kelet deydi. "Ve la ya'tiyannahum baghtah." Lamut takid, nunut takid. Gördüңөрбү? Al azap sizler izlegen azap sözsüz türde kelet. Baghtah kokusundan. Ve hum la yash'urun. Alar sezbey kalgan uçurda kelet dedi. Alar ağa dayardanbayt, alar oylabogan uçurdan, kütbögen jerinden Allah Subhanahu wa Taala kokusundan alarga oşol azapты alıp kelet. Demek azaptan alar kaçıp kutula albayt, al vakti gelgende, möhnet gelgende Allah Taala jiberet dedi. Allah barı saktasın. Andan keyin ayatda dagı oşonu ulantıp atat. Yesta'cilunaka bil azab. Hayrele Allah senden ne kılat? Azapты tez kelişini soraşat. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Ahirette aytып atat. Elbette cehennem kafirlerde orup alat deydi. Aldığın azap dünyadaki azap. Al azab ve la ya'tiyannahum baghtah ve hum la yash'urun fi'd dunya. Bu hem ahirette. Demek Allah'a iman keltirbegenlerge bul dünyada dagı ahirette de azap bolat. Bul dünyada kokusundan azapta Allah jiberet. Ahirette ne bolat? Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Elbette cehennem kafirleri toluk orup alat deydi. Hiç kim kaçıp kutulbayt degen söz. Hiç kim kutula albayt. Büt bardığını kamtıp algan cehennem degen yer var. Yevme yaghşahumul azab min fawqihim ve min tahti arjulihim ve yekulu zuqu ma kuntum ta'malun. Yevme yaghşahumul azab. Al günü kanday bolat? Al günü azab alarda toluk orup alat. Min fawqihim üstülerinden ve min tahti arjulihim butlarının astından ve yekulu
Cenab-ı aytıladi eken zuqu ma kuntum ta'malun. Dünyada kılgan kılmışыңардын жазасын эми көргүлө. Damın tatkıla azaptın dep Allah Taala'nın tarafından ne gelediğin haber geledi eкен. Demek kafirler oylamış gerek. Uşuntöyle kutulup ketebe azap jok dep. Jok. Al cehennam degen yer var. Allah baro saktasın. Aliyazu billah. Allahumma cenna minen nar. Allahumma cenna minen nar. Allahumma cenna minen nar. Al ne bolat? Alardın üstüne nasından cehennem büt barı ot bolat balдар. Allah baro saktasın. Anın astı, üstü en jengil azap hadiste gelet Abu Talib'ke bolat. Ağa eki oşol bayağı ne deydi le? Ha? Otton boğan kişinekey bir kiyim kiygizilet. Oşon menen anı menesi kayrayt deydi. Menesi kaynap ketet deydi. Allah baro saktasın. Oşondoy azap alardın oң jagынан, sol jagынан, üstünden, astından büt bardın oro bolat. Anısı as kegensip o yaqul zuqu ma kuntum ta'malun. Gördüңөр mü? Emi dünyada Allah'ın toğutbodungar, Allah'a iman keltirбедиңер, kalaganda jırgap jaşadыңар, Allah'a işenbediңер. Emi oşonun жазасын көргүлө. Emi oşonun kesepetini көрөsүңөр деп аларга Allah Taala өкүмдү берет экен. Kesepetini de göröt. Oşonun üçün baldar cehennem hak, an-naru hakkun, vel cennetu hakkun. İman keltirgenmiz. Бар. Allah Taala barыбызды ahli cennetten kılsın. Beyik nasip kılsın. Barыбызды dozogунан сактасын. Dozok оңой нерсе эмес балдар. Dozok oңой нерсе эмес. Oşol dozoktan kutuluunun jolu neken? Aqimis salata li zikri. Aqimis salata li zikri. Inna salat tanha anil fahşai vel munkar. İnşallah 5 vakat namazды takay okugan adam bul dünyada da aziz bolat, ahirette de aziz bolat. Namaz kılan adam kol bolboyt inşallah. Oşonun üçün namazga beken bolgula. Namazды öz ubagында cemaat menen takay okugula. Allah subhanahu wa taala maňa da silerge tawfik bersin. Tuğra namaz okuganга, Kur'an okuganга, Kur'anга amal kılganга Allah tawfik bersin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.